Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay da kayo akaaruba. Ipupok yu amin amanok yu kan kalding yaw. Tagperdi na kadagiti masitas kan mulak. Salbag dagit nga animal. Ay nawaw. Apay ayaday ta bakit? Di ka lang mabain. Agririyaw ka dita. Di mo amaw no asino tinangdadal ka dagiti mulam. Apay nakitam ti may nga animal ti karuba. Apay ngay sakit mo dagit akaruba. Sino kumangay ti may nagdadaal dito? Oh no. Sika, kinaraid mo dagiti masitas kaw. Manukak aya tapno ibaga masyak tinang karaid. Apay nga ron nakasurun mo ti panangipukaw ko kadagiti manok ken kalding ti karuba. Ay, husto daytan. Di mo mo't nakita no manok da o no kalding da tinang dadaal. Isakit mo dagiti akaruba. Na! Bagkat ti masitas ko tanapinta sa buybuyan ng masika. Nagkalas ka. Naata, nagalas ka ti panagniw-ngiwat mo na yabak bakatan. Awang pa'y nasaya at arumrumwar di tangiwat mau. Pumanaw ka man ditoy. Ay kauna! Pumanawak! Ngaminto nagsibog ka kadagiti masitas mau. Di nakibabaw ngagsak daw. Sibuga masiksika. Surun kon. Nakita no asino ti akin manok. Uno akin kalding tinangdadal kadagiti masitas. Kan mula ka pichay. Dagiti matbabasit nga uken nyo, Lola. Naglalangay da. Inabog ko ida ngam nagsubli damat. Ay, dagiti uken kaw. Lola, nagtaray-tarayan da pay Kung naklakit din no manok uno kalding dagiti kaaruba. Ay dawaw. Nakapagod ti kalding da. Nakapupok mo ti manok da. Mada pa pa na ka. Kita ti mulak. No daw may magdadaal pakulam. Ay, pakulak dagiti uken nyo, Lola. Ay saan? Saan mo pakpakulan dagiti uken ko? Abugam laang. Birbiro kak dagiti masetas ko. Adamat lagayam dito'y balayo nanang. Ay nawaw. Ay, kainginas na laang. Sana dagiti masitas mo. Nanang, imbagayo ko mga inalayo. Tapno sana ka nagpapabasol iti sa bali. No, imbagak. Itid mo nga ta. Ay nawaw. Ay naunay kalakit din ayan nanang. Mabalin nyo mat nga ibaga iti nasaya at awagas. Sana basta alain nyo latan. Isunto mo lang saan mo ang masikasaw. Dadatrabahom. Sa anak matkat nga agong at iti panangalayo. Tilaan kayat ko ibagayo tapno saan ko nga at-atapan dagiti kaaruba akanayon nga umay balay nanang. Ay, napanan ka din ni tatang. Panda siguro inwayway dagiti kalding na. Ay, ada ka di bagam ken kwa na. Nadamag ko lang tawan mat amakita. Ay nawaw. Masika ba data lumabas guryaw? Nagapukan sa mo iti barangay. Anya ka diti nagmimitingan nyo ijay. Ay nawaw. Imay kayo kumaana na. Ay, jak na ka umay. Taday to'y ngamin mulak. Ang mga no adamanan umay nga animal ti karuba. Dadaulan dati mulak at masitas ko. Ay nawaw. Adda ka barbaraw nga ordinansa na. No adda bulos nga animal amang dadali ti mula, mabalin nyo nga ukudan. Ipan nyo di barangay hall. Ikawar da ijay. Kukwa ka din ti barangay no kasjay. Saan na? Mabalin nga laan ti akin animal hanggang mamulta. Ay, mayat day ta nga ordinansa nga inyulog da. Marwam dagiti bulos ti animal da. Agperdi na ngamin. Dayta nga ron ti may sa solusyon na panunot da. Tapno maikan iti leksyon dagiti nabangan. Adi mangipagod iti animal na. Wano mangikulong. Ay, bayat.
timpayulog da nga ordinansa lakay. Ay nawaw. Manya, di masapol nga ipagod amin na nakalding ka, no kasta. Iso nga ron ti ordinansa. Dagtungpal ka. Ay nawaw. Ay, masapol nga raw na gumatang da tao ititalay nga usarin. Di naman gumatang ititalay. Ay, ababa nga minin titalida kahit. Wano, agore ka. Ay, bakit? Masadutak gaya mamapan gumatang ititalay. Sikaman lati baon kaon. Apay asyak ti mapan gumatang. Ingkan Ay nawaw. Ada gaya maramidag. Imbagkan ka tada kala dito'y balay. Mas asikasuk mga ron ti mulak a pitsay kan ti masitas kaw. Dahi talati asasikas sumit. Apa importante da kita masitas. Ay nawaw. Apay kitday na saan nga importante? Ada papanak. Kita ang basit na gitin wayway ko akaldeng. Ada dita batawg. Yalis muntaw. Ta ababa ti talida. Apay nga na di mo pa'y laing gatangan ni ti talida aya. Imbaga kasi ka ti gumatang. Napatpatag mo ti masitas mo. Ay nawaw. Ay nagngi na mo ti talay. Agasam nga'y agatangak no igatangak kamin ti kaldeng. Iso nga ron ti ordinansa. Di surutan tabakit. Impayulog ti barangay dayta. Isaw masapol asumurot tayaw. Ay nawaw. Para kadakwada. Ngam no adda umay bang dadal iti mulak. O kudak ti animal datay pan ko iti barangay. Ura agmulta da atap no magugunaan da. Ay nawaw. Nagalas kiti ka panunutan mo na bakbakitan. Kitam kiti di kaldeng. Uno saan, ika gumatang iti talay. Nagiti ati dog. Makagat-katang iti talay. Nangingi naman. No, adda ka di makita yung akalding ti kaaruba nga umay dito. Ikat ipanyo di barangay, Lola. Ay, sigurado na itapok. Nang runa no umasidag ka dagiti masitas ko. Uray saan na pinirdi? Uray saan da pinirde, ipankulat ta. Ulitin da man na nabaybay anti animal da no kastalaan. Ay, sige nga, Rod. Tanood na makita nga umasidag akalding iti mulay. Ukot ibagak. Way na pok, ipan ko iti barangay tapno agmulta ti akin kaldeng. Napintas ti mula yu apetchay ananang. Ay, adupay kumadagita no sana nagtaray-taray at ti ukad. Asino ti akin ukad nanang? Kunamat ti apu ko kajay ukad ko kanaw. Sabagay. Angam, no sabali ngay nga mula ti apanda pagtaray-tarayan. Sigurado, maikwadrada mat adi na oras. Ay, di dapat padasan. Ngay kwadra ti ukan ko na makita da. Makita da, di dapat nakikita. Kitaan nyo kit di ta ikulong nyo dagiti ukan nyo nanang. Amangan no mapanda iti mula ti kaaruba. Ay, kasi da no ikulong ko ida. Sapay dagaduda. Mang paaramid kayo iti dakkala kulungan da nanang. Sapay nagpipintas dagiti ukan nyo. Diyo ka di ikulong dagiti ukan nyo, Lola. Nambarak ko maamang ikulong kadakwada. Narigat ti agdalos iti rugit da. Ay nawaw. No nga ipanda iti barangay hall. Ay, di da nga padpadasan. Ukan ipanday jay. Nabangbang ngamin dagiti ukan nyo, Lola. Agrikos-rikos na agtaray-taray. No agtaray-taray ti ukan. Kawatan anasalun at da. Ngam no aglaladot iti sulay. Kaya't nasa una ba din ti marikrik na da. No ikulong ko amangan no agsakit da. Ayan dagiti na mga ukain. Kurang mait. Anda siguro hindi tarwara. Uno napandamanan iti kalsada. Apay apalubo sa mamapanda iti kalsada. Apay di mo amaw, apa arete agwalang-walang nga asaw. Ay nawaw. Rabi emat. Makita daya ida. Ay sulpeng nga bakitan. No kumay di taltalon, mabalin nga agtaray-taray da. Ngamitimit asidig ti kalsada dito asidig ti balay. Ay, uray nga rod. Tadi na makita ko naklagarudan. Mawan na talaga. Ay, ingkakit kita no napanandan.
Anan lakay. Bangkay madyaukan ka. Naday ti kalsada. Ay, nakitak ko mano asino tinang atal tayo darum ko. Kita tibunga ti kinasulpeng mau. Sayang, sapay nagpipintas na iti ukay. Ay, babak tulang no asino tinang atal iti asok. Kasano amam kerabi ay nawaw. Bangad kan tumay. No amum kumasurutan ti bilain, adayo akas ti mapasamak. Salbag kakidi mababaketan. Tay kay bagbagak ay katanga matalay. Gimatakan. Awan lang arunan ti asok. Talima na ti bagbagam. Ay na. Ababangaro dagiti taliti kaldeng. Kasano da ang makapangan iti adu-aro at ababa ti talida. Ay kakanayon mo nga ialis atap no makapanganda. Pagkastusin nakpailaan. Lula, ada nakitak akalding iti asidig ti pitchay mo. Ay at ti kaldeng. Ay nawaw, ipan ko adagos iti barangay tapno mamulta ti akin kaldeng. Pangbalas ko na sino man tinang paatal ti asaw. Aday di igid, Lula, labang akalding. Ay, dito'y kapukok tayo nakukudan ti kaldeng ti karuba. Ipan ko iti barangay. Wan, Lula, agbantayak pa ditoy. No adda manen umay akalding, wano aso, abugit. Sika mo ti kaldeng. Pakulan kan tupay sakbay nga ipan ka iti barangay. Maruwam ka. Nay. Anya mek. Kung guna makaldeng. Uray agoga ka, tadi ka kaasyan. Ala, inta ni dya barangay. Mamulta no asino man ti akin kalding kan ka. Apay ako urang ti kalding tayaw. Ayan tayo maysa. Ay nawaw. Ada ka di talina, Lulo. Adangam ababa tadi pa'y gimatang ni lulam iti talingatid daw. Jak amo Lulo. Saan kumat nga amo ngamin dagiti kalding yo? Napanan ayan ni lulam. Adda inukod na kalding itay. Pinakulan na pay. Nangipananda. Kunanang ipan na kano di barangay hall. Anya. Ay sos, ipan na ija ti bukod tayo kalding. Ay, saan ka di mabigbig ni Lula ti kalding tayo, Lolo? Ay, nawaw. Ay kasano ang mabigbig na kadimit agi way. Nabiit pa'y asino katak day ja kalding. Sa bali apuli day jay. Isumit lagaya masaan mi nga mo, Lolo. Siyak ti nakakita, katimbagak ka ni Lula. Inukod na matan. Ay salbag abakbakatanan. Ay sumangpet tulaang. Nangipanam iti kalding, Ija barangay. Imbaga ano umay ti akin kaldeng. Multa enda. Tada pinirdina. Ay Kabaw! nawaw. Di mo amaw? Kalding tayo day ja impan mo iti barangay hall. Jay labang anabiit pa asino katak. Ulit man ti imbagam. Di mo nanggag. Hay! Kalding tayo di impan mo iti barangay hall kunak! Ay, nawaw! Kalding tayo ayamat. Wen! Sa bali mata. Ay, agsubli ka. Inkalaan di kalding. Ay, sikan ti mapan mga lalakay. Mabaina ka mapan mga la. No, paingamin nga impan mo ijay. Ay, nawaw! Tapno makabalansak iti inaramid da iti asaw. Sino ti pabasulom iti pan nakaatal ti asaw? Saan ka di asikamit lang? Tadi mo impupaw? Apay adi ka pa'y lago na amapan mangala iti kalding iti barangay hall, Mabainak mo nga rod. Diyak po na bigbig kalding tayo gayam timpan ko ijay. Gaputa nakita nga da kalding, inguyod mo adagaos nga impan iti barangay hall. Diyak nga rod na bigbig. Ay, inkala. Suri alakay. Darasam! Ah. Di kag suri-suray ni makaraman ka. Aglablabes kanday. Multa endak nga talakay. Ay, no pinakan ti barangay ti animal mau. Ada siguro basit adawaten da. Numultaan na ka, di kong gunam. Sinalbag. Kaya ti gumatang iti talay ta masayangan na kiti kwartak. Ita, pagmultak met nga raw ti papanan ti kwartak. Ay, nawaw! Noan niya ti ordinansa, agtungpal ka tapno nasayaat ka. Ngam no aglabsing ka, si kamatlat madusa.
napapagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.